आजोशी मंडूर पंचायत वाठारात कॉम्युनिदादीचे जमनीर चिकोल ओततात म्हणून सरपंचान गेरा कन्स्ट्रक्शन आणि ट्रकाआड आक्षी पुलिसाकडेन कागाळ केल्या। रातचे हाडून थंय बेकायदेशीर चिकोल ओततात म्हणून गांवचो लोक बोवाळ मारतात। सरपंचा बरोबर गांवचो लोकय आशिल्लो। पंचायत म्हणटा कॉम्युनिदादीची सुवात भायल्यांक वापरूंक नाका। डंपिंग आसा म्हणजे कितें आसा, ही एरिया पीक पॉयंटार आसा आनी ताका मेन एक्सेस म्हणल्यार ओल्ड गोवा ज्या जाग्यार हेल्थ वे हॉस्पिटल आसा न्ही थंयच्यान एक्सेस आसा। सो हे रातचे येता दिसाचे येता कांय कळना, पण हांगा कितें जाता डंप करता वता अरावंड 700 ते 800 ट्रीप 1000 ट्रीप सुमार थंय चिकलूच डंप केला। आनी आमकां कळून आयलां की लोकांनी जशें सांगलां आमकां त्या प्रमाणे गेरा कन्स्ट्रक्शन म्हणून जे जिंजरा सायडीक कन्स्ट्रक्शन चलता ताजो जो सगळो चिकल आसा तो हाडून थंय डंप केला। आनी आमी PI कडेन मागलां की ताजेर एक्शन घेवची आनी तो सगळो चिकल काडून लँड आसली तशी रिस्टोर करची। आमी कंप्लेन फायल केल्या ती अगेन्स्ट गेरा कन्स्ट्रक्शनाचेर केल्या। सो नेक्स्ट टू जिंजर पाटो ब्रिज आनी जे ट्रक ओनर्स आसा पळय ऑफकोर्स तांचेरूय सगळे आमी डिटेल्स दिल्या पुलिसा कडेन। सो वील बी हॅविंग वन इन्स्पेक्शनूय आसतलें। लोकांक इतले प्रॉब्लम फेस जाता थंय एक अशें इल्लिगल एक नंबरूय अलर्ट जाल्लो आसा त्या हातून आनी ताका लागून ही अलर्ट इल्लिगल एक्टिविटीज चालू आसा। सो आमच्या लोकांचे सगळ्यांचे मागणें आसा की तो इल्लिगल हावस नंबरूय स्क्रॅप करचो आनी जी लँड आसा ती रिस्टोर करची आनी आमच्या गांवच्या लोकांक गव्हर्मेंटान एक्वायर करून ती आमच्या गांवच्या लोकांक दिवची। हेणें फुडें सरोन एक मोठें पावल उखल्लां गांवां खातीर, तेन्ना आमचो फूल सपोर्ट आसा सरपंचाक आमच्या की तेणी हें जे इल्लिगली दुसऱ्यांक हें करपाक दिता जागो तो ताका दिवप न्हू आनी आमी डोंगरेकारां जावं वो दुसऱ्यांक जागो खावंक दिवपाचो ना। वो आमच्या भुरग्या बाळांक आमी राखून दवरतलो, त्या खातीर आमी सगळीं बायलां तशीं भुरगे आमचे सगळे जाणटे तशे नेणटे भुरगे फुडें सरोन आमी आमच्या सरपंचाक सपोर्ट करता। सरपंच ऑफ विलेज पंचायत आजोशी मंडूर along with the villagers appeared at the police station regarding the illegal dumping in the survey number 6, 7 and 64 of Commodore land hill area at Ajoshi. Necessary inquiry conducted with the other authorities and necessary action will be taken. डान्स, म्युझिक, गेम्स आणि बाकीच्यो कितल्योश्योच कार्यावळी आमदार आणि मंत्री रोहन खंवटेच्या पर्वरी रायझिंगान पर्वरी सर्व्हिस रोडार नो मोटर झोन आयोजीत केल्लो। यूथ आयकॉन निखिल चिन्नप्पा इव्हेंटाचो स्पेशल अट्रॅक्शन। मुख्यमंत्री पर्रीकरान नो मोजोचे उक्तावण केलें। Shit man, आज रिझल्ट येलो झालं का पास? आज रिझल्ट होया. अब पास झाले. तेरी फेल? तेरी तू फेल कसं आलो? आणि तुला कितले शिकवले? हेल्प केले. माझं टाइम पडत तुका दिले. कसं फेल झालो? ट्राय केले. ट्राय केलं? अरे माका आता तुझ्याकडे रावपाक नका. तुझ्या लागलं माझे नाव पिढ्याला. I'm breaking up with you. Good. Good concept. People who otherwise are good to TV come down at one place, show their talent, and also participate in the event. Nomozo gives an opportunity to come together. One is sending a very strong message for no motor vehicle zone. No more zone, environment friendly, green. हे जे आम्ही ड्रायव्ह करूंक सोदता एक सोशल मिटिंग्स आमचे जे कमी जाल्या ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल किड्स ऑफ सिनियर सिटीजन भुरगीं आवय बापूय सगळे इंट्रॅक्शन मॉड्यूल मेळटा। नो मोर झोन म्हणटकच नो मोटर झोन, सो एवरीबडी हॅज केप्ट देयर व्हेकल्स एंड कम टुडे
and cycling, skating, karate, Zumba, a lot of activities which are happening, I think are reviving old traditions. साध्यो सुद्धा ट्रेडिशनल गेम्स लायक गड्ड्यांनी, लोकोरियो, गुली डंडा ह्यो सुद्धा दवरिल्ल्यो आसा. इंडियन सुपर लीग सर्तीत FC गोवान 4 मॅचीत 13 गोल केल्यात म्हूण कोच सर्जिओ लोबेरा सामको खुश. FC गोवाचो अटॅक बरो जाता पूण डिफेन्साचो प्रश्न अजूनय सुटूंक ना, ताचेर काम करूंक जाय म्हूण तो उलयलो. दिमितार बार्बोटोवाची काफ इंजुरी मातशी खर आसा म्हूण केरला ब्लास्टर्सचो कोच रेने म्युलेनस्टीनान खंत उक्तायली. Your team looks good driving forward, but the problems at the back persist. Sí, bueno, es verdad que es un aspecto que tenemos que mejorar. Yo creo que llevamos 13 goles a favor en 4 partidos. Esos números a nivel ofensivo creo que son muy buenos, pero a nivel defensivo es verdad que estamos cometiendo errores. Y cuando digo defensivo no me refiero a la línea defensiva, me refiero a nivel colectivo de todo el equipo. Somos un equipo que juega muy abierto, que asume riesgos, pero es verdad que en ese aspecto tenemos que mejorar. It is true that this is something that we need to work on. You know, we have scored 13 goals so far in the league, so this is something that we should be proud of as well. It shows a lot of attacking potency within our team. But yes, obviously, defense is something that we need to work on. When I say defense, I'm not just talking about the backline. I'm talking about the collective effort as a whole. But we're a team, that looks to open up play and take risks. So this is sometimes it's likely to happen, but it is something that we will work on. Looking at the way FC Goa has played so far in ISL so far, how do you fancy your chances to go all the way to the tournament? Porque me encanta ver el estadio así, me encanta ver la gente ilusionada, me encanta que Goa esté de la forma que está, pero tenemos que tener los pies en el suelo y tenemos que trabajar mucho aún para poder conseguir lo que todos queremos, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es disfrutar de esta victoria, pero mañana ya empezar a pensar en el partido de hoy. My next aim is Delhi. I'm not looking too far ahead, like I said, by looking too far ahead, you are likely to lose your objective. So it's not something we're going to lose our focus on. It's about working hard and ensure that we're ready for the next possible game and prepare in the best possible way. Having said that, I don't want the people of Goa to sort of, I don't want to be a letdown as such, and tie down the excitement for the fans. We need to, obviously we want the fans to, be excited, and the stadium, we saw today that people were excited. This is what we want from the fans, when the atmosphere is like that, it's something different altogether. So we're very happy for that. But we need to keep our feet on the ground and ensure we keep working hard. Tonight we'll enjoy the victory, but tomorrow morning we get back to work. The chances came one after the other. My aim was to just try and take advantage of the ones that were coming my way. And then thankfully, they all went in. Not just the fastest hat-trick in ISL this year, but it's also the fastest hat-trick for me in my career. So very happy with to have scored. After Berbatov pulled up with the injury so early, was that a big setback that your side never recovered from? It was definitely a big setback. You can see now how important he's been. He's been sort of a bit of the catalyst to keep the composure, the quality of the team where you need it. So yeah, it's a big setback. You're not entirely sure, but I know Berbatov really well, and he's not a soft player, so to speak. So I'm sure there's definitely something wrong. What extent we have to find out, but he wouldn't come off and it wouldn't be serious. Yeah. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.